rock ni injyana y'umuziki y'umuvuduko n'urusaku rw'ibyuma byinshi biherekejwe n'amajwi y'abahanzi basaraye, ibishyushye cyane, ikunzwe kandi na benshi baba ari abakuru kandi ikomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fats Domino, Little Richard na Chuck Berry, abacuranzi b'abirabura nibo nkingi nyamukuru yo guhanga rock and roll mu mwaka w'1940. Tariki ya 19 Ukwakira akaba ari ingenzi mu njyana ya rock. Ubundi amazina bwite ya Fats Domino ni Antoine Dominico Domino, yari umunyamerika wacurangaga piano, umuririmbyi akaba n'umwanditsi w'indirimbo. Umwe mu batangiye umuziki wa rock na roll, Domino yagurishije kopi zirenga miliyoni 65. Yavutse ku ya 26 Gashyantare 1928, avukira New Orleans muri leta ya Louisiana muri Amerika. Yapfuye ku ya 24 Ukwakira 2017. Charles Edward Anderson Berry, wataziriwe izina rya Chuck Berry, yari umuririmbyi w'umunyamerika, umucuranzi wa gitari akaba n'umwanditsi w'indirimbo. Uyu yavutse ku ya 18 Ukwakira 1926, avukira ahitwa St. Louis muri leta ya Missouri muri Amerika. Yapfuye ku itariki ya 18 Werurwe mu mwaka wa 2017. Richard Wayne Pennyman, uzwi cyane nka Little Richard, yari umuririmbyi w'umunyamerika wacurangaga piano, akaba n'umwanditsi w'indirimbo. Yari umuntu ukomeye mu muziki n'umucuzwi cyane mu myaka 70. Yavutse ku itariki ya 5 Ukuboza 1932, avukira ahitwa Macon, Georgia muri Amerika. Yapfuye kandi ku itariki ya 9 Gicurasi 2020. Amateka y'injyana ya rock agaragazwa na americanwaves.com. Avuga ko iyo njyana yatangiye gukundwa n'abatari bake nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Nk'uko bitangazwa na iHeartRadio, impamvu zimwe na zimwe tariki ya 19 Ukwakira ari ingenzi mu mateka y'injyana ya rock ni uko mu mwaka w'1968 umucuranzi wa gitari w'imyaka 18 witwa Peter Frampton yacuranze mu gitaramo cyabereye i Londres. Nyuma gato yinjiye mu itsinda ryitwa Humble Pie ryo mu Bwongereza. Mu mwaka w'1974 itsinda ryo muri Canada ryitwa Bachman Turner Overdrive ryageze ku rutonde rwa mbere muri Amerika, hamwe na alubumu ya gatatu ya studio Not Fragile yakozwe n'itsinda rya rock ryitwa Bachman Turner Overdrive. Mu mwaka w'1993 Pearl Jam yasohoye alubumu ya kabiri y'itsinda ryiswe Visi. Yari ifite umuziki wo hambere harimo nk'abakera nk'umukobwa, umugore ukuze ndetse n'izindi. Mu mwaka wa 2004 hasohotse amajwi ya filime Alfie. Indirimbo nyinshi zikorwa na Mick Jagger n'izindi zakozwe na mugenzi we Dave Stewart. Aba bose bafatanyaga mu itsinda ryitwa Era Teaming. Nanone mu mwaka wa 2004 Dave Grohl na Chris Novoselic b'Nirvana bahagaragaye mu ruhame bwa mbere mu gihe cy'imyaka 10 bw'imbaga yari yishyigikiye umukandida w'umudemokrate John Kerry. Iyi yaberaga i Las Vegas. Mu mwaka wa 2005 umuririmbyi Paul David Hawson wahawe akazina k'akatazirano ka Bono yasagiye na Perezida George W. Bush muri White House, aho baganiriye ku bijyanye no kurwanya sida. Abandi bahanzi n'amatsinda yakomeje iyo njyana ya rock harimo na Sam Roberts w'umunyakanada, Gerard Gundman w'umudage, Carlos Alberto Garcia Monero wo muri Argentine. Itsinda rya The Rolling Stones ryo mu Bwongereza rigizwe na Brian Jones, Ian Stewart, Mick Jagger, Keith Richard, Dick Taylor, Mick Chest, Cortez Thompson w'umunyamerika n'abandi. Abo bose baryiyunzeho batangira umuziki wabo mushyashya.